ole tun chung chu Nepal a chiatna na sat tak me thlenga ngai tuilian awangin mihring nun tam tak an boral towa chuan ramdang mi foreign mi te po an tel nual ani he chiat to thu hi atira chuanin earthquake lir nghieng awanga lo thleng ni an ngaia mase mithiam hrang te Nepal lama hian lutin le science lampang atangin scientist ten US te thleng poin an chut puya engwanga he thil hi lo thleng nge ti te scientist tarin dan te tin engwangin nge he thil hi thian hi lo thleng thut nge he tiang ang tuilian hi Nepal a hian tuilian chun tur je thowa ma se heti ema na sa hi chu an la tur ngai lo ani mak atia khovel makti atlinga heti te thu thi he chuan chumi le a chevel thil vel te chu zanina hian report ang reng tlang pui kanon nei don ani te chuan tuna tuilian hi enge ani enge engtenge ati chiat ti hi a video hianin clip te hi in an thin photila chuan kan soi zui ngal don ania ole Nepal plus flood engwangin nge athlen ti news rang le mithiam te chhuina atangin toite in ilo chui chaudon lok te August ni somni paruk sang ni somni paruka Nepal le Tibet ram ria thil mak le rat thlak tak athenga minute tlem te chungin tui chak tak leibut lung le vur khon aron bohok hi ani bermea tlang le khote deuh te chu achim pil muk mai ni he thil tleng hi Nepal flash flood rat thlak ber jing mi pakhat ani ome mitam takan thia mi makta doi tel an bo thu report ngal ania rescue team te chuan dam doi le puan in le tui in tur le ei tur te helicopter in an thlaka Nepal mi pui mang ang te tran pui na an thok mek ani mi bo te zon na po rim tak le ngor taka be mek ani bok he thil thenga hian zo na pui mo tak pakhat chu engwang nge he flash flood rap thlak tak hi alo thlen ti hi ani atir khan mitam tak chuan earthquake lir nghieng awanga thleng ni in an ringa seismic monitoring system a tremor nghieng an mu awangin earthquake pakhatin he disaster chiat na hi a thlen nge ani ang ti an ring phot ani mase satellite image le scientific data te an enfian hu chuan thil dang lam deuh an mu chuak ta amun oi tak Himalaya tlang sang taka glacier wur khon in che khol lian tham tak pakhat alo om alawin khol vak mai ni wur khon lung le chir na satak chu tlang sang taka tangin alo tla ani an ringa alo tol tla ani an ringa chu ice rock avalanche antia wur khon lian tak chu an hnuai lui lama lo tol thla phuta chu mi lo tol thla chuan an hnuai lui chu a khop tling ta temporary in tui khwa lian tham tak a siam ta ani mase he thui khwa in siam chop chi hi in siam chop ta hi a nget lo ani a chan chu tui khwa lian tham an siam chu anin concrete nen uluk taka tui capacity nen chuta a chak na turte en lo ka duan ani thina chu tiang chu he vur khon lo tol thlaina a hnuai lui a khwa tlin hi chu ani velawa a force kha adol zo lo hun chu a sa hun ani mai don ani tuina satak om khom chu pressure na satak awangin a khop na chuan adol zo talawa boile khata en sa ta huk maya chu chuan tuilian le chir diang na satak nen alo chim ta hum mai ni kanche kola le a chevel river system ate tui chak tak hian kong bridge le building tam takati chia tlang hnuai khuwa te chu achim ta thut mai ani bera mitam tak chu in seseng na hun po nei lovin he tuilian na satak hian an hol bo zo ta ani scientist chuan earthquake lir nghieng kha chiat na thlen chan ber ani lo ti an soi glacier collapse le ice rock avalanche a thlen chuan seismic signal a siam thei chu wang chuan earthquake ang dewin monitoring system a alangani an ti ani hei hi aum zia chu khatianga vur hlom lian tak mai tlang pangatanga rontol thla khan leilung kha atinginga
chumi chuan seismic signal kha asiam theya lir nghieng angin monitoring system khan alo chin chia ve tina ni chuwang chuan atira chuan lir nghieng atanga insiam an ngai na chan po ani hei poimo hle a chan chu atira earthquake ka wanga thil thleng niin mitam takin an ringa ma se evidence an hu chu athara chuan glacier collapse vur khon in che khom tol hi disaster thlen chan ber ni in alang antile ta ani climate change siklesa in thak thleng na salu tu ka wang po hian he thil thleng hian inzum na anei ni in scientist tam tak chuan an ngai bok Himalaya region a hian temperature alo sang chho zela glacier vur khon lian pui pui te po chu an che ve hret hret ringa vur tlang panga chhor do te chu alo hnet lo deuh dewa chunga bang chuan glacier collapse le landslide a thleng ol sam ta zual me mani anti bokani chuti chuan Nepal flash flood drop thlak takhi ruwa sur tam wang chau ani lo ti kan hreta ani tlang panga vur khon hlom lian tak in siam chu voi le khata tol thutin an huai lui chu a khop kling ta pum maya chu tui in khop lian mai chu a khwa na in a dol zo lo vele in sa hukin tui lian na sa le ra thlak thachak mai chu a siam chuak ta ani tulai hian climate change na sa awangin Himalaya tlang hi a hlom zual mek antia glacier an tui ral na satel tela glacier chu vur khon vur tlang in che khom tlang panga bet rem le rem lo te pon yang khang tiang kha ania chung te chu alo tui khan adin mun a in nga na kha alo hnet lo tel tel thirani ti chuan tlang hnuaya aluan tlang hnuaya khan tui luang an am boka khang tui luang po kha aluan dan te atimu mal lo theya ti chuan an future zel tan hian e disaster dang chiat na dang hi thleng le theina chan si asang mani tin mithiam te chuan an soi bokani Nepala tui khwa le tui lian rat thlak taka wanga chiat na thleng tlang pui te chu mi zani somsari item an boral to a mi sang khazaruk vel an chin hriat lovin on mek bok khwa te chu tui lian in la in kong le leilon bridge tam taka chiani chom dol na tho chun zom zel ani ya mithaza thi apun chau bel zel rin ani External Affairs Minister Sridharin India mi zani somriat pariat te chin hriat ani lawa heng zinga hian Trisli Power Project athok mek mi somsari pathum antela Tamil Nadu atangin mi somriat paruk West Bengal atangin mi somthum pani le Kerala atangin mi somthum patum te anchin hriat lo zinga antel bok Kailas Mansarovar yatra nei tura jin Tamil Nadu mi somni pakhat te chu Nepala chan chua anni hlau bokani Nepal Army to chuan voin thlengin tuilian chiat na thlen na hmun atangin mi zathum somnga ai taman chan chuak to a US Geological Survey chuan he chiat na thlen tu mazaber chu tlang panga glacier vur tang khom tol glacier collapse awang ani thu lian hieng earthquake siam ani lo thu hi an phin fia to nin an sre ne chiat na thlen awang hian tranpuina rang Nepal lama thon mek ania India chuan mamo thil chrang ton somli pasari poinga le thotheina aircraft pani athoa US chuan disaster response advisor tam tak atir luta tin US dollar nuai nga in athan pui boka China point emergency supply le poisa athan puina athon lut mek bok ani hengte hi chanchin thar kan hriat thei tlang pui te chu ani le ka channel hi kati tir kati tran ve chobania khongain min la clear tu te chunga lom thu ka soya khongain like le subscribe te min lo pe comment te min lo pe ve ula in khongai na karon dil bok ani ni daga chanchin thar nen thon thungai thlang nom tak tak te nen kan mu le thep don ya